bagus. Anjing lu Ya. ngagetin gua mulu ah. Enan mulu Tidur udangnya. juga. Bodo amat sono. Wih, parah amat ini dia hes. Sono. Ih. Tapi dia mah hes bae pegawai nata besta. Masukkan karena pembeasan. Pokoknya mah, ku aing dia diberi tugas. Aing nu gawe, anu ngaberesan imah. Pokoknya mah kapangi di HS bae ku aing dia di geyak ku aing. Iya, bawel banget dah lu ah. Udah gue pakai baju dulu ah. Aing mencapainya nih ku dia. Ku kumbaheun ngaduyu udah segitu tekel ngumban acan yang mana karena bangus dia. Beresan tak kasur eta sakam dia. Tampung-tampungkeun ulah. Jadi orang Dulu ting teh jadi jelema. Lu lagi ngapain sih di dapur berisik banget? Masak dog. Aing dahar aing. Aduh, pengen berak gua. Tinggalin aing mah dahar nangge. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video gua. Next gua bakalan bikin video lagi yang unik, lucu, kreatif, dan keren tentunya. Dan buat kalian jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment, dan share ke teman-teman kalian banyak, oke? Dan klik juga tombol loncengnya.